عمران یوسف نویسکار و اندام کمیته زمان کردیه لسازی منهاجان یا پروگرام ریوبری خسر اج قامشرو القلبنا كاك عمران دما تخوش بخير هاتي دم باش سلام وريج بواج حسك بمري حسك بمري مسكين باشا متخمين كرش قامشلو كاك عمران برسك قالك جرينجا يس حزك مشتبك مثلا وبروجرام الخندنين ريوبری خسر آماده کرنا دانستاندن لقال الحكومة السورية هنا لسر كو اف بروجرام ويا خواندني دما پیش تا بردوام بكن انا دانستاندن شوا و ما اركي سياسة مداري بله لدي وارده تديت منهاجي مني كردي رفايكي حطاد وانطار بري ايري ببرياخ وسر هي پشتی مرسوم 13 تکلی مرکرین خواستن که امجی ام وی منهاج دینجی دینن خودی گراوی که او تواهی سوریه و بجارده یعنی دبرین کرکلی وک شامی وک ادلیبی وک حمایی وک دبرین جدا جدا دما بو بیزارو که کرد ورهبن دکارن بو خوینن 2 ساعت 3 ساعت بجاردنه ابایا جدایی جو دانینا وی منهاجی ام خواستن وک کمیته ناوی مکرینی لمجوار قد مقهد منهاجی ام دینن نجبو رجاوای کردستانی نجبو دورین کردی منهاج دوری کردی گرک بمینه تباهی کردی به همه برانشین خواندنی همه متریال همه کردی به باشا لبريارة داويد دانستاندني دي جارك سياسي أو نه أركيني كاك عمران تشتكي مثلا هون أفا منهاجي بروجرامي الخواندنين ريوبری خسر هون نودكن يعني أبديت دكن ناكن يعني هر وقت خمانة أو بروجرام خواندني تشاوية أو سيستم أوه شو منهاج سال 2014 زمانی کردی و زمانی پرورده و فکرنی رجاله کردستانی و افغاوه که دیروکی بو بجارا پیشی زمانی کردی و زمانی پرورده دیبکارانی دستانا ابو قواه وک مرتاله کی جو زمانی کردی 2014 منهاج کبو لی از منهاج 2018 هاتن بجن کرن پشتی وی 2022 دست به گوهرتنه که بینگهین جی منهاج راحت کرن لسر 3 قوناغا لسر 3 سالا منهاج تباهی جی سالا جی افا یکم حتا 12 هات گوهرتن لگوری ریو ری بازیم خواندنه ین جن لگوری برانشین خواندنه ین تباهی جهان هنه ما لحمه منهاجانری وما تشتي حري باش جوان ورقرت لقل فاراستنا تايبتيا كردي تندري من هاي وقت جان وقت كلتور وقت زارغوتن وقت ملتي كرد تشتي تايبت بي فاراستن ل منهاج الكوري ريبازي جن هات اعمال كرن وفندكار وقت توليا فندنيا سركدي بينين هر وها اندامکی اکتیو پروسس خواندنه دیه هر وها جی گلک ری بازی نوجن خستن اندره پرتوکاده وقت نرخاندنه وقت داوراندنه وقت مثلا هزرینه مثلا دربرینه يعني تشتي كيد منهاج جهاني دي متبد هندري منهاج كاراني يعني منهاج كي حطا يعني حطا استكي منهاج كي امكارم بيجن باش هذا ما ذكر تشتكي دن هون دخازن اف منهاجي و بروجرام يعني يا ريوبری خسر ياك و آماده كريه بمينه يعني جي پیشنیار کرد دن هي حکومت لی دفکرکو بروجرام منهاج حکومت سوریه جبو کردی ورگراندن اگر جبو کردی هاتا ورگراندن کاک عمران و دمه تشتك و آماده کرنه ادی نامینن فكره چیه سروی تشتی بيجومان منهاجي كهات آماده كرن منهاجي هي حالي حاضر منهاجي كي باشي يعني ابنتني بديتنا ما بديتنا حتى كسيبو اب منهاج ديتن بتايبتي زماني كردي انا باخم زماني كردي وق هاتي داني تشتكي قال كي باشي جبر ولو جي وق بنجهج منهاجي بجاردجي وي بيغتن
لێ وەکی دن مادە تەواهی یعنی برانشین خوێندنێ تەواهی باشن لێ یعنی نەرمایی وی ئالیدەیە یعنی ئانا مەسەلەن برانشین زانستی وەک بیرکاری وەک زانیاری وەک فیزیک کیمیا ئەوانەش ناوەڕۆکی یەکێ يعني بسجلك تني قابك منهاجك نتوي شيء بسر آستا سوري أوانا بين ورقراني جبو زمان كردي بسجلك تني دمينه وقت مثلا ديرو مثلا أرنيغاري وأوانا دبي جه جنگشي ونقاشي لأزدبينم يعني أو بسجلك مثلا تني يعني منهاج مجي باشي وبهارتن قابك بهارتن هبنجي أو جي نابه بسجلك کو تایبەتمەندی کوردی بێ پاراستن بۆ من نەپسگرێکێک مەسن یعنی تو دبێژێ بەشێک دەبێژی بەشێک ji wê programa ku hûn didin xwendin bimîne beşekî ku hikûmet li ser nakok be ew programa hikûmetê ji bo Kurdî were wergerandin yani ev jî alternatîvek e bedîlek e ana بگشتی هین سر آستا سوری او امکارم بیجن منهاجه کی نتوی نهاتی دانی يعني هین منهاجه دما بعث يعني دما بشاره اب منهاج دیتنام قلق وهارتن ولي بقر جير لازمه قابا ام لهب بكن سر منهاجه کی کو حمد هايبت مندين بكاتيا تيد پاراستی بن جهه ریز کرتنه به جهه قبول کرنه به ناب بسگیری مزن قابا او منهاج به زمان کردی از دویجم یعنی میکانیزم جوی آلی ده نرمایی و تید هدی yani. تشتكي دن اف منهاجك وآماده كريه يا ريفا بريا خسرك وبهتري 12 سالن خوندكار دخونين وآماده كر يعني تو آلي كاريج بشن دنين كردستانيش بواهاتن دا آماده كرناوي منهاجك ما آماده كر براستي ما خواستم ازمونا باشور جيدو دينين ماده وانا ومهنكي وقت بما آگاهی ورگرتن جویالی دش و ازمونا انا الحالي حاضر هي باشور کردستانی و روجاوای کردستانی دواره پرورده کرنا بزمان کردی هر وها وقت مقود دستپیکر جی ما پرتوکه دولت دیجی ناری مقالك جدر حطاق مكاريبو منهاجه کی دين مالتا آوا قال لك سپاس میوان مبوی عمران یوسف نویسکار و اندام کمیته زمان کردی لسازی منهاجان جحسکی سپاس باش سلام